hande ko al ibtila'u jarrabuye ɗum woni heɓugol probléme. Al ibtila'u sunnatun ilahiya, koko innete probléme, koko innete jarrabuye, ko hunde nde Allah wowi waɗugol gila o tagi aduna o ha ñande annalani. ɗum rewa e hoore yimɓe ɓe probléme. A wawata arde ka aduna ɗo wuura ha maaya inna daɗa e heɓugol probléme, ɗum wawata par ce que a wawata ukkade ndiyam ronka wuurude. kama anna saniya a'lamu bil alati allati sana'aha wa bani lbayti a'lamu bihi min khayrihi fa inna allaha ta'ala a'lamu bi khalqihi mimman adam. wano andirɗano ingénieur jo moƴƴinɗo on aala on hunde nden e darnowo suudu darnuɗo on suudu ndun, ɓeɗo ɗiɗo no andi fiiɗi piiji ɗiɗi ɓuri wonɗo wo. ingénieur jo moƴƴinɗo on hunde nden himo andi fii kum piwum kum o inventi ɓuri wonɗo wo. darnowo suudu darnuɗo on suudu ndun himo humpiti fii suudu ndun ɓuri wonɗo wo wonɗo. ɗum ɗon en foyi ɗen andi ɗum ka affaire aduna. ko wano noon kadi fa inna allaha ta'ala no allah to ɗon a'lamu bi khalqihi mimman adahu, himo andi tagu makko ngun ɓuri wonɗo wo wonɗo. Allah no andi fiiɓe o tagi ɓe ɓuri wonɗo o wonɗo. wano andirɗa noon moƴƴinɗo o marque Peugeot français jo en mo andi fii Peugeot ɓuri wonɗo o wonɗo. japonais jo moƴƴinɗo on Toyota no andi fii Toyota ɓuri wonɗo o wonɗo. ko ɗon kadi Allah taguɗo on yimɓe ɓen mo andi yimɓe ɓen ɓuri wonɗo o wonɗo. seede mum gonɗum o daali ka suratul mulk o inni ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khadir. ala ya'lamu e andata man khalaqa on taguɗo yimɓe ɓen imo andi fi maɓɓe, wa huwa latifu kanko woni neriɗo alkhadiru humpitiɗo fi yimɓe ɓen. bal inna sani al'ala aw amiru lbayt wa in kana a'lamu bima qama bihi fa innahu yakhfa alayhi alkasir min khasa'isi ma sana'a wa mukawwinatihi wa awaridihi wa afatihi. to dena enen fof hiɗen andi ingénieur jo inventuɗo hunde nden ma darnowo suudu darnuɗo on suudu ndun no woodi piiji goto on ko o humpitaki fi mum, par ce que tagaɗo fof gandal mum ko limité, no woodi kangal hatti. donc siko gando inventuɗo hunde nden no woodi ha ka o andi fi mayre, no woodi piiji go e nden hunde hara no suudanimo fe o anda. darnowo suudu kadi ko humpiti wo fi affaire darnugol suudu no woodi piiji go ton ɗi o anda. amma allahu azza wa jalla, amma noon o Allah tedduɗo, fa innahu qad ahata bi kulli shay'in ilman, kanko himo huɓɓindi piiji ɗin fof gandal mum, himo andi piiji ɗin fof. wa ahsa kulla shay'in adada, himo mofti limore piiji ɗin fof, kala piiji goni kon arna himo andi total mum. wa ata kulla shay'in khalqahu thumma hada, ko kanko tagi piiji ɗin fof o fewni ɗi kadi. la takhfa alayhi khafiyatun, suuɗota ko e makko piiwum suuɗigu. wa ya'lamu zahira al amri wa batinahu, himo andi ko feeñi kon, himo andi ko suuɗi kon, mo andi ko woni kon ka kene, himo andi ko wirni kon. wa yastawi indahu asirru wal alaniya, kanko no fotanamo tek kene e gundo no fotanamo. wa huwa a'lamu bi khalqihi minhum bi anfusihim, himo andi yimɓe ɓen ɓuri ko ɓe andi kon hoore maɓɓe. kanko wona wano o moƴƴinɗo o to nden ma darnowo suudu hara no woodi piiji go ko annduɗa e mum noodi ko a anda. kanko tagaɗo mo tagi on himo andi mo ɓuri ko tagaɗo on andi kon hoore. seede mum ka suratul bagara o daali qul yeetoɓe a antum e ko onon a alam ɓuri andude amillahu, ka ko Allah. ɗum ko question. fayi ka suratul isra o daali wa ma utitum min al ilmi illa qalila, on hokkaka onon yimɓe ɓen e gandal sina seeɗani. ko ko yata technologie moderne, découverte scientifique, ko woni wadde kon fof karno e hoore ɗum ɗo fof ɗi piiji ko woni wadde o seeɗani o waccitaniɓe ɓen gokkunni.
كسورة النهل ودالي إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن الله الله يعلم كوكانكو أندي وأنتم منو يبقى لا تعلمون أندا باسكي كوكو أندي ندو أندو. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وخلق العالم كله من حولنا فإنه أخبرنا في محكم كتابه أنه لم يخلقنا عبثا. sitabi ko Allah tagi aduna on fo kala ko woni ka aduna awa o humpiti en ka deftere makko wonde ma o tagirali en e hoore mere ni tun no wodi objectif visé ko tagiri en no wodi piwon kun o tagali ni tun walam yatrukna suda o tertorta ko en ni tun kadi wano kulle de mara nyaawore side mayi de nyaawetake me anta ga don da mari nyaawore waccitirama ni tun bal khalaqana liyabtaliyana kon mo tagiri en tode ko fiyo testu en ko fiyo jarribo en kama qala azza wa jal wa nutibdu mawdu dalilin on ka suratul insan inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ودال إنا نمنه خلقنا الإنسان من تجين دانك من نطفة إمر بيتو برمانيو أمشاج جلو ديرند مانيو غوركو مانيو دبون جلو ديرا نبتليه من جربي مكانكو نتوم فجعلناه من ودي مسميعا نانو بصيرا يو فدلت الآية الكريمة على أن الإنسان إنما خلق للابتلاء والامتحان o aya do holli o aya tedduɗo ɗo holli o tindini wonde ma neɗɗo on jaga ko tagira ko fi jarradu en ko fi yo Allah darndomo yo testumo wabtalahu rabbuhu liyatabayyana saburu shakur min aljazui kafur ko fi on Allah jarribani neɗɗo on ko fi yo ɓangin o anda ko hombo woni muññotoɗo yetta nemaji makko ɗin e ko hombo woni ɗenƴotoɗo dulla wal mu'minu sadiq min ad-da'i munafiq e fi yo ɓangi ko hombo woni gomɗinɗo e hoore gonga e ko hombo woni nafiqi wa man yuraqibu llaha ta'ala wa yakhafuhu wa yarju e ko hombo aynitata fi Allah on o hulamo o jortomo mimman la yarju sawabahu e ko hombo woni kadi jortaki e joddi makko ɗin wala yakhafu hara kadi o hulata ijabahu lette makko ɗen ko fi yo ɓangi hombo woni hombo ko ɗum waddari jarrabuye فهو سبحانه خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة أو كوتاغيرين وفي هوند ماونود حكمة ماونود ألا وهي طاعة كل كدفتا غولمو وإخلاص العبودية له وحده لا إننا ممكنغاكو أراكو كانكو تو مكين دينان تودا كانكو نانانتا جابا ودالي هم سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون mitagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sinafi yo ɓe maccinɗinanolam ɗerewam ka suratul an'am o daali qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yeetoɓe yo nela julde an nden e kirse an nden e gurdam an ɗam e mayde an nden ko Allah wodani joma windere nden la sharika lahu o maraka fidaɗo e ɗum wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin o inni ko ɗum mi yamira ko min woni kadi arano e jebbeliɓe ɓe walakin hadihi al abudiyya la tatahaqqaqu wa tazharu illa bil ibtila'i bi anwa'i al khayri wa sharri mais o maccinɗinanagol Allah ɗum wawata wonde gonga feeña sirna o adda jarrabuye o jarri bora yimɓe ɓe noneji moƴƴere e bone fal ibtila'u laysa maksudan li zatihi wa innama lima yatarattabu alayhi min husulil abudiyya aw adamiha mais jarrabuye on ko honɗum o addirtamo wona ni nama ni tun fi tun yo wonu jarrabuye ari ko par ce que no yowodiri e jarrabuye on ɓanginangol Allah wondema min ko mi maccuɗoma e salagol ɗum ɗon inna hara waɗali ɗum ولهذا قال سبحانه وتعالى الله دالي ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله دالي مجرب راي بونه
mi jarribora on moƴƴere ɗum ɗon fof bone on e moƴƴere men fof ko jarrabuye kaga men ga kadi yirtitete ɗon sommayi. fa bayyana azza wa jalla annahu yabtali ibadahu bil khayri wa shar. ɗo ɗen Allah ɓangini wondema o jarriboray jiyaɓe makko ɓe moƴƴere e bone, wa ma yuhibbuna wa ma yakrahuna, o jarribora ɓe konko ɓe yiɗi e konko ɓe añi, imtihanan wa ikhtibaran lahum, kono ɗum ɗo fof koko testa ɓe ko dardagol ɓe, wa tamhisan li imanihim, ko ɗum laɓɓinta kadi imanu maɓɓe on, wa kashfan li mu'adatihim, ko ɗum kadi feññinta si tawi ɓe aadato Allah ɓe salo jaɓangol mo ko jarribiɓe ko. fal fitnatu hiya kirul qulub, ko o dardagol yimɓe ɓen jarrabuye on ko ɗum laɓɓinta ɓerɗe ɓen, wa biha, ko sabu jarrabuye on yatabayyanu sadiq min alkazib, ko ɗum ɓanginta ko hombo woni gonguɗo ka imanu mum e ko hombo woni fenowo, wal barru wal min alfajir, ko ɗum hollata ko hombo woni moƴƴuɗo e ko hombo woni bonɗo, wa tayyibu min alkhabis, ko ɗum hollata ko hombo woni laaɓuɗo ko hombo woni soɗuɗo, wa biha yankasimu lmuslimun mu'minun ila tabagatin kasira, ko sabu o jarrabuye ko ko Allah darɗoto yimɓe ɓen ko waɗata kon probléme ji ɗin ka aduna, goɗɗum go o adda ko welate, goɗɗum go o adda ko mettete, ko ɗon ɗen o andata ko hombo woni hombo. ko ɗum waɗi julɓe ɓen ɓe seedi classe ji, ɓe seedi martabaji, wa maratibu muhtalifa bi hasbi imanihim wa jihadihim, martabaji yimɓe ɓen hiɗi seedi ittiri gomɗinal maɓɓe ngal, wa shukrihim wa sabrihim, ɓe ittiri yettugol maɓɓe ngol Allah e muññagol maɓɓe ngol. Allah dalika suratul an'am, wa likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu. o inni no wodani yimɓe ɓen fof, moƴƴowo gonɗowo darjaji immorde e konko ɓe gollata. o inni wa ma rabbuka, joni ma siforali bi ghafilin weltindiɗo amma ya'maluna, kay konko ɓe gollata. hum darajatun inda Allahi wallahu basirun bima ya'malun. e aya go suratu al imran, o inni yimɓe ɓen ko ɓe darjaji, iɓe seedi classe ji ka Allah, darjaji maɓɓe ɗi no serti ka Allah, par ce que ko ittiri ko ɓe muññoto kon, e ittiri ko ɓe yettata Allah kon, ko ɗon ɓe sertata. o inni kanko ɗon Allah emo sutti kala ko ɓe woni gollude. وقد أنكر الله تعالى على من يظن أنه يسلم من الابتلاء والامتحان وهو يدعي الإيمان فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دوك الله تيجي وني يبدو كلا سيك كدو أراي كأدنا دوك أراي بالي problem. والله تيجي ندوم سينا سيكي أراي أو تيري نين تيرو أدنا أرا أندار داكيما وأسيكي كونا غوغا وأوتا مرسودة. awata arde to nginna ok mi gomɗini o ina way hatti ɗon hande kadi a heɓata probléme, hande kadi a heɓata sattede. non, kon ngo daali suratul ankabut, Allah daali a hasiban nasu, e yimɓe ɓen sikku an yutraku, ɓe accitirte ni tum, an yaqulu amanna fi tum, ɓe inni men gomɗini, wa hum la yuftanuna, hara ɓe jarribaka, hara ɓe dardaka. non, awata ilde ok Allah min mi gomɗini o ina wako en hatti ɗo hande kadi a heɓata probléme. o wosiɗa sikki ɗum, ittu ɗum ka hakkille ma. wa sayutrakuna ala mujarradi lidiyai bila imtihan, o yimɓe ɓen sikku ɓe gomɗinay tun o tertoraɓe noon hara o dardaki de siko gongal ɓe gomɗini. fal fitnatu alal imani sunnatun jariya wa haqiqatun sabita. dardagol yimɓe ɓen e hoore ko ɓe gomɗini kon Allah ko sunna wonɗo dogude ka aduna ɗo, ko goonga tabituɗo ka aduna ɗo, wa hiya adatullahi fil awwalina wal akhirin, ko noon Allah wowi gerdude gila ka adinoɓe ɓen wo ha e sakkitiɓe ɓen, ko noon Allah wowi gerdude. kala gomɗinɗo o addante probléme, ndaara si ko goonga koyenda gomɗini. a wawata yide ko welete tun ka anna, a wata yiɗe kadi ko mettete tun ka aduna. o jillidira e piiji ɗin fi ɓangingol hombo woni hombo. wa sirru hadihi lfitna wa khayatuha tabyinu sadiq min alkazib, kon woni secret o fitna mo o waɗi ɗo, ko ɓangingol ko hombo woni gonguɗo e ko hombo woni fenuɗo.
wal mu'min min al kafir bangina ko womboli gomnido e gomboli yeddudo. Suratul Ankabut fayi Allah dari walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Walaqad fatanna gomdi men jarribinoke alladhina min qablihim be wonnobe ka aduna do ado mabbe kambe fewjide ben. Fala ya'lamanna Allahu ko be Allah anda alladhina ben sadaku gonguɓe ko ɓe inni kon hiɓe gomɗini wala ya'lamanna ko be kadi o anda al-kadhibina fenuɓe ɓen. Thumma bayyana azza wa jalla annahum mulaquhu wa anna marji'ahum jami'an ilayhi liyajnu thamarata mawaqifihim tujaha hadha al-ibtila. O inni non kanko Allah yimɓe ɓen fof yiltitoto ka makko dar o yeeso makko fiyo oɓe mo kala teɓu ko sankuno kon kala ko remuno kon waɗa ɗum wali yujazihim ala amalihim o yoɓa ɓe golle maɓɓe ɗen in hayran fa hayran wa in sharran fa sharran. Si golle ɗen no moƴƴi joddidi moƴƴa, si golle ɗen no boni joddidi bona. Ko ɗum woni fa man ya'mal mithqala dharratin hayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kala waɗuɗo ko moƴƴi yeru ko fotata e gabbun zarra o yi'a e jodde mum ndi, kala kadi waɗɗo ko boni yeru ko fotata e abbere zarra o yi'a e jodde mum. Wa qala azza wa jalla mu'akkidan hadhihi al-haqiqa, Allah no wi tentingol o gonga ɗo Allah daari fay ka suratul mulk alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ko kanko tagi mayde nden e gurdam ɗam fiyon ɗum fiyo jarribon ko hombo e mon ɓuri labede golle. Arainen darade wando inshallah taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.